Voin chu kolga thar kan nei tlat ve aset siwa aba lim om bem tru kan kolga thani ro kan nei kan lak lo tlat hey baby check up kan nei kan nau te hi kan soi lokanga an heta tanga heta wat om shim shim hi kum khatan ni thleng hian in check up kan nei thina chu chu voin hi check up ni ni a kartin Wednesday ni lai ni piang in kan nei thin ni chu voin hian mi pasari lain lokala atam zok kan en zo to he ka chhuak thu ta karon so ya yan a free weekend free clinic angani chu kum thlir ya tan ni atanga kum khathlengin hun big ne ya kan check up thin he kan doctor fel tak doctor ma min en na voin chu ron lave zoi ni chon hela hian call gal special do pai kan nei dar boka he hian loka call chara hey an lo chhuak deuh vek to kan han la har deuh in kan baby how then mel thom re me kan en kan da thok ngi an mu hel bur lom maya hey po mel tha he la han kan di au fel deuh mai hi ma ti han he tia kan check up hian an lo enter ze la han kan di au hian mo chon kan file thi an kan nan lo file kan file tha ma ti hian an history atang khanin enkol dan turte kan shil thina cheka phi kan ngai poimo an thana thange thalaute shat na turani a chan chu essential admit no te reng chu an thua ka te har sat na te om thina wang hianin follow up kan ngai poimo em ani voin po nu hawin anon ngai poimo follow up thatakin kan nei theya kan lom em a hi kar tin ni lai ni piang kan ti dan thina ni a kan dam lo chhuak ta te ka hun bi nein an discharge lekha khan kan jak thin ni chumo chon he lai hian boina kan thopui nu oi te po fa ta kan admit a chon boina run follow up ni a no te ten ka buk kwal ni he fa hi thana thawak lawa so po so lungai rewa oi te ila lungai em chu ni lungai lo tro lungai lo apa hi apuma thabak lawa irfel bok thina chungte chu doctor in dam doi te chu lan ga kol gal po hi aboi ha viau tu kring kol gal thara kan nei tat boin chu kol char me mo helai thut mun thato kan an rema kol char me kan ri noi noi zel hin tam tu ka phei chuan som don te follow up kan nei thina opd ka than lak ngai lawin hemi an ka hian ring hal ta an chhuana lekha khan ring hala file kan pe veka chu an ron kal huna khan an ron kal ve chat hun sang tangin mun la tang te ko in an ron kal ngat thin khamin follow up khan no te than dan te har sat na nei te khan kan lo tan pui thina no te nek lama te le than thalo deuh te an omem tiang te kha kan doctor te kan lo cheka anon kal hian an lulen zong te an sei zong te chuan an ri zong te ha kan lo buk vek thin ani chumo chuan kan lo buk thlapa khami an history zir khanin treatment pe ngai te anom chuan hi tu na po nu te nek thiam lo te kha kan lo zir tir le a chuan tiang khan an ma ni a har sat na an nei te non sia no te a te po mo ti dan tha kan lo chil thina no te hi resel taka an om hi kan du ani chumo chuan kan wa ta kan admit ang chi ho hi chu pian hima trap lo te nau te jang lu tuk te nau te pian hun ma apiang te nau te lian lu tuk te sugar te atniam thina khang ho te kha kan admit thina chuan meconium aspirate ho te mo kan chu engtinnge kan sayang lam ek 8 hotha thei lo timeng o tiang te kha kan admit dan tlang pui chu ni a chuan no te thakhat mai lampang hi ani kan admit chin chu mo thakhat mai lampang har sat na nei kha ani ta mun sang heta piang kher lo po pon na matanga piang po kha kan in la lu thin ni chu mo admit nai kan criteria admit tur ang chin ang kha chu kan admit ta chuan hian ani kan wat function dan chu mo tang pui kan sei zoi ni chu chuanin bo in chu hi follow up kan re lui ya ka she chhuak thu ta kan mon la zoi ni he he moi te
hi weight gain thalawa masengin ama hian problem ania luak pot nei thina kan la zelang chuan Efraim kan tlangwal kha tharuk tlangwal kha lo lut le ta a kha ala endon lo mi hi po nau te mel tha thau khat lai khan kan ke mani ming ang khan non om sup sup anu ha nau te nu kha Efraim anu ron lut don so lai so hey Efraim kan kol galin Efraim pom mega an har sat na ne unu ten soi china kan wat thi Efraim vekin khati to kha engma lekha than lak ngai lawa dar som atanga dar som pakhat in kar vela hianin wat ram nang thei tur hianin anon kal khom thina dilai ni piangin chu ka han soi lang le zoi ya no te ten than tha to thalo an aite an tha that lo de kan lawa resel ta ka naw pom hi anwa mema no te hi ngai tha lo la kan lim na te an ni a no te resel tha kan ni chuan chung ka po lim thina e kan naw te pom an oi sak dur maya ya ti tong na sel to khoi mo Efraim ma chunge so ya iya di mi iya oi tong na sel to helai dar thlang en ni so thla bia oi lom lu tu oi lom thla lom tharuk ka ni he tharuk no te na ma thla lom ni kha oi fel e dro tangwal ro top to tu fa pa de thu shila tum tan nyang thu shil tu fa pa nya thi chu pom tu no in kol galin azai tu ye hi azai do nem hian chika ti hian free check up kan nei reng mai ni chuma travel ani essential lunglei ti kan ni he jan ti han he an mani file hi kian kan maintain saka an local hun ang tur hi ti han 1 month itakimo loram ngai ai khami phe hi mo hi lan ming lui tha kha ni e kal tur mo tu the next nang ma mo tha kha ne tur hi ni lo sim hi nang ma hi tu nge wo in po mi pariat lai local ni kan zimup mai ni no ha to do na top na ber dot to en meka top na ber tur Efraim ate kol gali na pon meka ni ama in po nya mo kol gal essential lunglei vlog kan be be ni ha check up ni mo hoi Efraim ate thut thei Efraim manu hey he te hi kan now the special nya Efraim thuru et thuru ka top na ulok ta ga en ngaiนี่เราเปิดชั้นนะเวลาแข่งสัตว์เนี่ย